Kalong ka ka jingdu nong ka bakraw na kamta ki pajba jong ka dong ka thany mo karwat. Kamtam ki bathumu masyong dukan nebu iki kali. Namar da ka jingdu no ka parking lot kom shopping complex. Kabala mang arklur tingka bala thumu bante hayo mo karwat. Laban kadaw bayaw mo nong rim mansnay ka parking lot kom shopping complex. Lawan pli ka katpra tarik jong banay nay wing jong snam arja kat hanrew. Tau ba PNCM ubade chief executive member jong ka Kasils Autonomous District Council hakato kapur. Ladan lang ro uba bilang do MDC EM in charge Council Building ka KHDC. Ba Albinos lang do MDC Badiru EM in charge Fishery ka KHDC. Ba Victor Rani MDC juga Jirang Constituency. Baru ba Hadran lang do MDC EM in charge Market Lands ka Kasils Autonomous District Council. Abakran hakilat patay kubor ba PNCM ubade menta kumu Deputy Chief Executive Member. Bat pejru ikakamany hapo ka Kasils Autonomous District Council. Ulong ba hakito gisnem. Kadon ka jing bomis tu jengmut hapo ka sankur kabade ka try kandew kumta umlak ban AA balhaban pesange barano syawe ulong belada ka district council kan bahak biang leng baka pisa ka bawan na ministry kermenskam bada ka jingdon juga nega mokerwat market complex hayo mokerwat kan yarap sibun nang tagi brew juga nega thany berkumjuru ban penmi pisa Aga pisa ladang yok kambun ka pisa le asekan jenra itna sibun ladang idon dia ka market complex ni mo kawat amar kani kan yarap sibun be tang ya ki nong wan yew rega nak mta revenue ka council bar kum juru nak benta ki try kendo ka tu jaga tang long interest tang baka syong jingdon bisa jong ka council kat kum jing yok nang tina ministry aga jingnya dei begitu ki mau norim bayadei bar ke market amo korbat ngata ki sutu ba ki jing long ya bat kendo bat siap hangne ki fair idon ki tu ki bagi ong ki kandeu sankur dia gajinya tungku hang yang tai gajing bom ya baik ya biang dia kata tahu ka hatu puar ka penlong bahkan simpor no to skim bat bagin haban ra no sewi ya sing kata no nama kadon gajing bom ya baik ya biang bah hapo sankur